Thina hayi angisazi thina. Nina mhlawumbe nikhuluma ngabanye hayi thina. Thina sakhula abazali bethu bengenawo amandla okusithengela ama-toys besijabulise njengabo bonke abantwana. Bekusiphoqa ukuthi siyodlala komakhelwane ukuze siyingcengele nathi sithole ithuba lokudlala ama-toys. Kodwa bebesigqobha ontanga ama-toys, sigcine siwaduba lawo ma-toys abo sihambe siyodlala ey'gangeni siy'gandele emshuqulu. Sidlale kuze kushone ilanga, sigcine sesikhohlwe futhi lawo ma-toys akho. Mhlawumbe nikhuluma ngabanye-ke nina hayi thina, anisazi thina. Thina sakhula ekhaya ukuthi uma kungenalutho sithunywe komakhelwane siphathe ibhakede lempuphu sonana impuphu ukuze silale sidlile. Ithumbu libe lisho indlela yonke lithi hamba ekugcineni zolo zakhe ithukuthuku. Ontanga bebehleka indlela yonke sisula inyembezi ngomkhono wethu sibheke khona. Ngakho-ke mhlawumbe nikhuluma ngabanye hayi thina. Anisazi thina sisuka kude kabi nempilo. Le nyathuka siyiqani namhlanje impilo. Ngoba masingangiphamisa namhlanje izicathulo maningi ameve ningawabona ukuthi sesihlabekile kakhulu empilweni. Ngakho-ke mhlawumbe nikhuluma ngabanye hayi thina. Thina safunda ukukhuleka sibancane sikhulekela abazali bethu, imkhuleko yethu ihamba nenyembezi phakathi uthi Nkosi uzusiza abazali bethu bapha amandla bese belungise nalo uphahla. Ngoba njalo malini izulu bekuphoqa ukuthi sime ngenyawo sibekele indishi phezu kwembhede. Ngakho-ke mhlawumbe nikhuluma ngabanye nina hayi thina. Anisazi thina.